Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу, кымбаттуу аламан улак сүйүүчүлөр. Мынакей бүгүн Жалал Абад областы Көк Алма жергесиндебиз туугандар. Анда эмесе аксакалдардан сүйлөп баштайлы. Мен астымдагы азыр Тыныбек абам. Тыныбек аба кандайсыз? Тынчсыз, иштериңиз болтабы? Улакка чыгып келип калдыңыз. Бүгүнкү мааракени өткүзүп аткан балдарга бир каалоо тилек айтып баштайлык эми о тойдо. Сизден бир жакшы ниет менен өткөрүп атат. Tilegen oy maksatları işe asrına, jakşı ötüp etsin. Ballarına bereket okşayt, balların ömrü uzun olsun. Jakşı ballardan bolup, vatanesine merimli ballardan olsun. Amin aytkanыңыз келсин. Ава өткөндө атыңызды реклама кылдым эле, ошол боюнча да айтпайсызбы? 250ке сурап атышат дедиңиз эле. Муну 250ке дедим, 230га. 230га дедиңиз, а? Мен адашып калдым. Не болду ошол боюнча? Бүгүн шакаттардан бир бала кишиye чоң эле. Тоң көрүп келейин деп атат. Болду. Кудай кааласа ат сатылат аба, Атта тартып коелу туугандар, бүгүн улагында тартабыз. Чапкан жигиттен неме кылып атсаң, чыгарбапсың. Кыркып эме кылдым, узак кетип, камера кызсыз кетип калыптыр. Анда эмесе, аба сиз дагы бүгүн бир маареке өткүзгөндөргө пата дуа берип, анан баштасак, а? Эмне дейсиң, ушу балдар жакшы ниет менен өткөрүп атат. Тынчаман болсун, бесокту болсун. Ар ким ушу тынч өссүн деп ниет кылып берет. Ушу ниетин кабыл болушу ушу жакшы тынчаман. Болду. Музу болсун, бесокту болсун. Денесине бүйүндү, мээри шугалы болсун. Болду, зор болот. Мен ушу жакшы тынчаман ойноп жүрүп, тынчаман өдө курстан Кудай жаксап жакшы өткөн. Амин айтканыңыз келсин. Бияк Бекубай абабыздын баласы Мами Полбан туугандар. Мами ака, анда эмесе сиз дагы бир ушул маареке өткүзгөндөргө кыскача пата дуа берип, каалоо тилекте менен баштасак. Айшеге айткандай, жерде биз кичине акайыбызды кабылак жаап, чоop, ушуну ашырып алып, кичине өзүбүздөн чоңуна барып пата сурайт элек. Ушу мезгилде мында биз пата бере турган мезгил. Ушу балдарга рахмат, ынтымакчылык каалайбыз. Амин айтканыңыз. Ынтымагыбыз бузулбасын. Элдин кулуну болуп, элдин керегине жарагандар болуп жүрө берсин. Азаматтар. Şu dayım mezgilde dağı tuğla oluşturup hafta çok uçup yedim başını getirip neme kılıp Emniyede de cemaat ıntımakçılık, jakşılık kalayım. El yurtumuz tınç basın. Amin aytkanыңыз келсин. Amin aytkanыңыз келсин. Bilinmekti точно. Tamam oldu. Şu arasında tam aslında. Туугандар, Көк Алмага келсек, боец Кыргызстан желегин желдире жүргөн Марсел Балбан жүрөт экен мен да. Мали кийинирээк сүйлөп тартабыз. Күчтүү улак чыккан да, күчтүү улак чыккан. Марселби? Боец. Ана? Gelen içinde ciro? Көк менен кетип кеткен. Assalamu alaikum. Qanday yaxshilasiz? Yaxshi rahmat. Bo'ldi, boshladik aka. O'zingiz? Rahmat. Bugun biyu akam, ne? Qanday xizmat berdi sizga? Bu yerda xizmatdalar bizda ham. Yaxshi. Yo'q, ma'rakani o'tkazayotgan aka bu yoqmi? Shu. Yaxshi, aka. Mana sizda jasmon. Tug'anlar, ma'raka o'tkazayotgan bu yoq ekan, xudo xolasa. Sorunlar dadilgan. Onunla ne qilib ko'raman, sakallar yo'q. Aka bir ma'raka o'tkazgan akama bir nima qiling ham siz dag'i? Suylab, bir qalot tilak aytib boshlaylik. Shu. Ular do'stlar matat bertirdim aka. Ularga yaxshi o'tib ketsin ularga. To'g'ri. Elbol jurtpadin aka. Xudo yaxshi, ular yengil. Xudo xolasa yengilgan, ha? O'tib ketsin o'sha. Yaxshi. Do'stlar, Uyda qilsiz, ha? Rahmat aka. Namese qana Marsel qayerda? Uloq boshlanalakmi? Aka. Uloq boshlanalak hozir. Aka siz daha söylep qo'ysiz bir. Ha. Ona ketganlar uloq qaynab turibdi. Qatı oluvdi. Uloq boshlanalak biroq. O'rtada balvonlar. Men tanagandardын атын айтып кыйкырып берем туугандар. Таныбагандарды түсүнө карап балансын.
formalarından tanıyoruz. Tak, ortada o toprakın üstünde öyleydi. Bayaman var eken bir yerde, bayaman sarı tebetey. Şu kızıl forma ortada turadi şu toprakın üstünde. Ana balbanlara çağır alganlar. Bayaman gindi aylandır o da. Bakıt balbanı aylandırıp tanışıyoruz. Bakıt balban enkeyi üle girip ketdi. Kogat menen, bandit menen okşayt menince. Bandit bile, kare öyle aytkanday. Şu kare öyle. Mına Bakıt balban enkeyi olat. Bakıt, kötörüp kalgan okşayt kötörüp. Bakıt balban, bayaman jetip kelip kaldı gayradan ortaga. Mına balbanlara çağır alganlar. Kana Bakıt balban alayım Bakıt balban. Bakıt. Bakıt alasın Bakıt. Sağdan balbancadan da şatkan eken sağdan balban. Kana Bakıt balban. Şerem balban. Bakıt balbanla kar ölmeyin okşetmeyin. Bakıt sağdan balbanla gel. Sağdan balbancadan men açtım gel. To'xtasin qana to'xtasin. O'mina baldar. Tun qilmoqchilik bilan yaxshi chaqilaman. Uloq berib o'tgan to'xtasin. Chappasam uloq berib o'tdi. Qo'y deganda qo'yib meymanni olsa meymani oshirib berib intimoqchilik bilan chaqilash. To'xtasindan bola chaqasi umr rizqi bo'lsin, netlisi tilayni yetib patalar teversin. Allohu akbar. Yaxshilab intimoqdan chaqirib. Yes, bilenler çok çaptı. O ana ne? Koy degenge koyup bergile. Koy dep özlerinin baldarı var. Aylanıp gel şerige taşlayla. Şerige taşlayla. Ha, oy. Allahu ekber. Tegeret taşlayın. Tegeret taşlayın. Nake Ağıl Biriz komandasının kapitanı Ruslan Balban 7. nomerde. Assalamu alaikum aka, qandaysız? Ruslan Balban mı? Ana ki. 2000 so'm tuğanlar sorun. Hazır gele katı bolat. Xudo xolasa bir 5000'ga chiqsa kerak. Bu yerda shunday ekan. Gele bolat ekan. Yarım saatdan. Oy bu Aybek Balban gelip kaldık ortaga Aybek Balban. Amna Tunubek avani ko'rsatayin sizlarga. Mına şapka men aralab kirib ketdi. Qara sportif qatoqlar. Ko'tarilmasa kerak, ko'tarildi va. Ikkinchi nomer. Aral juriyat ortada tuğanlar. Bizagana o mına Tunubek avamına gelen ortasına sürülüp çıktı. Mına. 230 ming so'm bo'lsa da oldu tuğanlar şular. Ruslan Balban 7. nomerde sarı forma. Ortada turadi tuğanlar. 230 ming so'mga soda bo'lgan. Danchak menen shu Qarabayir aralashsa kerak deb o'zi sayab bergan. O'rtada turadi aka. Молодец siz avamına aka. Tunubek avani ko'rtasizlar. Kelasin salib ko'rib, tekshirib olsin bolam dedilar aka. Gelen ortasında.
Vaqt balonun janındağı bazar qolgan. O'sha vaqt balonun janında жүрөт. Mana. Күнбек Ованың атын егер жактыргандар болсо сатып алсаңыз болот. Дал ушул ат тугандар. Менин YouTube каналыма тарткан номери бар. Если мага байланышка чыксаңар деле боло берет. Номери бар менде. Күнбек Ованың. Qaysi Marcel, Marcel balvan ortaga kelib qoltirdi. Qo'yet. Mana ketib qoldi. Vaqt balvan ortada ekan. Sancha balvan bo'lsa. Sadam balvan ortada mana ekan. Aynagan yerinde. 2-nomerde. Aral ortada ekan mana. Marcel nake Kırgızstan jelbiregen jelet. Nake Kırgızdın kim ekeni tanıp жүргөн 6-nomerdeki Marcel Bayet. Bu Ulakçıdagı eken, Bayet'dagı eken da. Ayda Marcel. Kana Marcel. Marcel jauş kaldın Marcel. Kana Marcel'ge koyamı. Marcel'ge bir. Marcel jauş ham moydan ketdi. Ya ne bolot eken kana. Dal starta ağıztıganlar. Tutan olbayız. Marcel'ge koyuştu. Bu Aral girip ketdi Aral. Mına 2,5 ming boldu. Tuğanlar ayttım mı? 5 mingge çeyin çıkat bu sorun. Kana. Ortada balvanlar kimler? Bayaman ortada eken. Sağdan balvan. Bayaman. Aral bir yağına. Ana Marcel çürü olup anamın ortadan atatırada. Bayaman da ortada. Hey balvanlar bak bayaman ortada mı ki? Nayraktan tartmasak olmaydı. Aktulpar deyin. Tüşkel düzeri ya. Yere tüşkel düzeri ya. Bol tartamız. Onları daha salın eken şöyle sırada. Bol da. Bunun aslında gel abi size. Ajanor. Ortada sağdan balvan. Sağdan balvan ortada. Bayaman eko canaştırganı kendine gel. 7-nomerde Ruslan balvanına gel. Nübek avamlağımına gel. Salıveren avamına gel. Ortada. Amnat Nübek avamın atın örgülü tuğanlar. Gelen ortasında durasına gel. Şapka abi belgili rakı yemeği olmaktı da. Oy joman çapçı koydun o de. Oy. Sağdan palman direksiyon zırgılat koydu şet murtuna. Vurdu da oturatına gel. Onu beyge var. Nam. Başta bir yapalım. Onu beyge var buna gel. Maysa olaken buna gel. Boldu. Aral.
Nurega ne oldu gen? Sürüp gitti. Nurega bir koyu oturup gelen ortasında. Sağdan palvanda ortasında okşuyor. Topuk üstünde. Maysal balvan. Ana, aga kol ko'tarib qo'y Maysal balvonda. Ana sağdan balvan. Ruslan Eko bir yerden harekettirdi. Gel sürüp kaldı gel. Sağdan balvan kim değerlendirildi? Sağdan balvan. Sağdan. Kana bak balvana sağdan hareket olsun ekan. Maka korkmadan. Hayda Aral. Aral. Kana. Gel at oyna kuyum olur gel. Tamam da bakıyor. Kuyum bunlar. Ne oldu? Ana bakıp palvan aylandırıp atmaya geldi. Aybek palvan dileyelim yolda. Kana Aybek palvan. Aybek dileyelim yolda onunla ki. Kana bakıp palvan aylandırıp Aybek palvan dileyelim yolda. No kendim olmadı. Yani bunlar olsa verin tumak dileyelim yolda. Limon gelip kalktı da aylandırıp ortadı. Birinci gelir, birinci sorun sayılgan. Sorun 2,5 insan. Maysa balvan. Ana balvanlar, Aybek balvan benim. Davut Eko canaşa жүргөн eкен. Bakıp balvan. Ana Aral. Ana. Aybek enke yolat kayradan bakıp balvan aylandırıp atmak ekan. Bu sürü asıl kaldı ya. Torpaklarda kaldı. Ana orası da yapalmadan geliyor. Kaldı. Aybek balvan kayradan gelip kaldı ne bu? Beş yolculuk kadar geliyor. Ana Aral torpaklı üstüne cırat Aral. Gel dur ona. Ruslan palvanında torpaklı üstüne cırat var. Ağılbiriz komandasının kapitan komandası. 6. nomerde Marcel bizden aslında geldi. Ana balvanlar. Gel. Bak payda. Balvanlar. Dağıdile, bayağıle degендей 7. номерine Ruslan palvan. Oy. Gelen Ruslanlar. Maysal palvan gelip kaldı. Ana ortada Aral olmay. Aral geldi olsaydı Aral. Yani var ha. Qaysi palvan hareket qilib Bana canavar ya.
balvanlar. Ay canım var. Gele Kasırova'dan gelen bakma olan ortada. Bu Sancho degen balvan bile? Sancho ha? Sancho balvan. Vaqt balvan, qarda o'tirganda ele terdi olib turgan salak. Vaqt balvan. Maysal balvan o'rtada ekan. Ağız biriz komandasının bir müchesi bular. O'rtada bunaki. Maysal balvan turadi ekan. Maysal. Birovning otini aylantirib tizginni o'ngga oladi. Maysal. Maysal balvan o'rtada turganlar. Voy voy. Buna balvanlar harekette balvanlar. Aytdım ya bu. Nerede yarım saat, 1 saat gele olur gele. Kartı at çalışan. Kana balvanlar balvanlar. Kızıl forma kim? Kızıl forma. Kızıl forma kim? Onu Kırgızistan Celeyin süreti var ekan. Ardamen. Kızıl Sparçka, Kızıl TVT. Ne bolar? Aybek aldı. Aybek aldı. Aybek aldı. Oy, Leninjal Aybek. Oy Aybek balvan. Aybek'e koy Aybek'e. Aybek balvan naki. Aybek balvan. Aybek jaradın Aybek. Naki ben bayağı aytып attım naki. Vaqt balvan aylandırıp attı ele başında ele. Vaqt aylandırıp жүрүп akır aldırdı. Aybek balvan. Azamat. Молодец. Aybek balvan aylandırıp жүрүп aldırdı. Aybek balvan azamatsın bir tane 5'te verip koyayım. Молодец. Bakıt balvan mı? Bakıt. Azamatsın. Bakıt balvan aylandırıp aldırdı. Kana. Alып чыгып 2000 аласың дейт мынакей. Сорун кайра 2000ден сайылат. Азыр көтөрүлбөсө дагы кошулат тугандар. Gele Kasırova'dat gele. Gele kat boludat mınakey. Özün altan. Saltırayım. Ha boldu. Boldu mınakey 3000 so'm. Aybek balvanın sorunu 3000 so'm mende tuganlar mınakey. Men sorun çoğultam geçke. Aybek balvan hem hareket ötküzgөнгө bir pata dua kılıp koyayım. Palvandardын duasını alayın dep той өткүзүп атат мынакей. Элге bir жакшы күлкү тартылып атат. Жумайбы. Жакшы тамаша берип отурган экен элдер. Дуалайын деп кылган эксандар кабыл болсун, а? Амин айтканың. Вактын шаман өтүп кетсин. Амин. Элге деңге кызмат кылган жигиттерден болсун. Айбек балбан, кайсы кимдин аты менен чытадың? Кайсы ат бул? Ушу көрөрмана Бакыт Балбандын. Бакыт, сенин атың менен чытат, ошого айланды. Молодец, экөөң аракет кылып атканыңды тапкам да негизи. Анан эле ойдо жакшы эле сенден чыгып калдым. Молодец балбан, оматың берсин. Мындан дагы жакшы ийгиликтерди жаратып жүрөр Азамат. Молодец, Алла разы болсун Бакыттан да. Сага ат мингизип конок кылып сыйлап атат. Мынакей. Ha? Boldu. Mına qalet oldu de. Gele qalet oldu gele.
Kasırab atat mınakey. Bu adam zor eken. Şunu azı minip bir iki gele tartıp geldi. Bir gele tartıp geldi mınakey. Mına. Tınıbek avam aytkanda ele. Atın ozu kagı koyup turat nerede? Geledi mi be? Ana balonlar atayın dese birinde atanı eкен balonlar. Көктөбөдө ийген кайсы балбан эле? Алишер балбан, а? Алишер балбан. Марсел келип калдырган Марсел. Бакыт келип калды. Бакыт. Bir at saldı jet var kaldı bak. Marcel. Kaçkattı karagala kaçkattı. Sancho balban bir canan hareket kılıp ha Marcel geldi ortaga. Marcel aldı avazını ha. Hazır mınaki harekette Marcel eken toğanlar. Kırgızstan jileğin jelbiredi. Kırgız kim ekeni tanıtıp atkan Marcel balban. Ama gelen ortasında enkey balып atır hazır. Kana. Marcel. Dım gelede götürüldü. Kana Miyanan enkey olup atkan eken ha Marcel. 6. nomer. Marcel alasın hem Marcel. Nyağında eken ha? Marcel sürümü çiket tuttu onlar. Manas aldı da Manas. Kana. Yege sal koydu ha? Yege sal koydu deyip onlar. Tek men çıkıp kaldı deyip mi? Biz seçmeyiz onlar. Taşla. Dışarıya taşlarsın. Sıra gör. Gel. Toğanlar Tınıbek avama aşıp kaldım makey. At kaçadı gen go canavar ha? Tınıbek avamına gel. Tınıbek avamına hırgıttı jerge. Kana qaysı balbanlar götürödü hem.
Көтөрүлүп калды окшойт, а? Üçüncü gele. Бақыт балбан көрінеді ғой, Бақыт. Тузараққа түшіп қалды да. Мен таныған адамдың ортада көріп қалсам атын атайын тұрғандар. Енді танымаған балбандардың да көп дейді. Себебі мен Нокеннен болам, жақта балбандар жақта танымайды. Бақыт балбан көрінеді. Тарттым ова. Болды. Ya bol öğretmen kat alıp verseniz zor buluyor tabi. Tınımıya kalan bir yerde sıyı var adam iken. Baya bir yaş balan düştü öyle alıp verdi. Ellenip geldi o yaş balan benden al koydu. Bir gele tattım benim. Yok жақсы. O şart benim okşaya kullanıldılar da mesela. Tınımıya kalanдағы eski balbanlardan iken ne böyle? Qaysı balbanlar? Alişer balbanımız yok. Көктөбөтей. Санча балбанда чыгып тур тугандар. Marcel, qana. Aralap çıktın go Marcel. Qana. Marcel to'xtatib atdi. Ayıpçıl bala ekan Marceldan. Epteding Marcel. Atın üstünde özünü erkin sezip. Qırgыздың kim ekenini elге tanıtıp көрсөтүп далилдеп жүргөн палбанын аке Марсель. Азаматсың Марсель. Аке. Азаматсың Марсель. Мына Бақыт палбан баягы эле жанагы эле Бақыт палбан бирөөнү айландырып аттыр ортодо. Азаматсың Бақыт палбан. Qana. Бақыт мен Айбек екен. Аке, екі ертішіп жанашап. Бiri sarı forma, biri көк forma oldu aке. Ой, bu Alişer Palban'ın aке. Ortada mı aке? Manas okşayt menimce, ha? Manas Palban da var. Manas Palban'ın aке. Sal bir yandan bayaman at sal otkan eken. Manas Palban ciddi otağı. Tart Bekbolot akega tart. Bekbolot deydi. Qayсынысы Bekbolot? Tanıysanlar bizleri? Bekbolot Palban tanıysanlar mı? Oşo aşıp kalgan Palban Bekbolot okşayt menimce, ha? Oşola aşırıp ketip atkan. Taştabay geldik. Bekbolot Palban. Bekbolot Palban mı? Assalamu alaikum at sүйүүчүлөр, жылкы көрмандар. Мынакей бүгүн Жалал Абад областы Базар Коргон Көк Алма жергесинде ушул улагы тамай ат бар экен туугандар. Биз ушака улак тартканы келдик негизи. Улагын салып текшерип, сразу көрсөтөбүз туугандар. Анда эмесе маалыматын баштай берсек, жашын, тегин, каяктан келген, кандай болгон. Аке, нары өрүндө кыскача бастырып тур бериң. Жакшы жазга экасы. Жакшы оштон ат келген үкем Акил кулунда оч бек. Баяман балбанга ашып калдым аке. Баяман. Assalamu alaikum at sүйүүчүлөр, жылкы көрмандар. Мынакей бүгүн Жалал Абад областы Базар Коргон Көк Алма жергесинде ушул сиздер көрүп турган сынду мынакей келделери да жакшы экен туугандар. Ушуларды сатууга чыгып атат. Азыр улагын кошуп тартабыз сиздер үчүн. Келесин кошуп тартып, Кудай кааласа
Анда эмесе сиз өзүңүз маалыматын бере берсеңиз аке, жаттын жеп ичи, ден соолугу, үйүрү барбы, улагы барбы, ошону бир чекеден маалымат берсек. Жебичи бар жогу жакшы, укамдын аты. Укам ошо оштон пулуна 150 миң аккен, 5 жыл очередке туруп, жакшы атактуу аттын балдары. Ушу алиге Нары бери каттыраак бастырып. бага турган немеси Россиядан келип ошого сатууга чыгарып, жакшылык нерсеге деп чыгарып не кылып. Экасы, кличкасы император. Император жашы кандай болуп калды дедиңиз? Жазга экасы. Жазга экасы мынакей туугандар. Кудай кааласа үйрүн айтып өтпөйсүзбү аке? Мына үйргө бир койгонбуз. Бир үйргө коюлган. Эми чабылып не кылды? Чабылды эле. Бир жолу чабылды эле. Ошону бүгүн чалса экинчи багыда. Жакшы. Турган жерде ошо үйдө эле. Болду мынакей. Аке басын айтың эми, анан улактагы видеолорун кошобуз мынчы. Басы 500 миң. Басы 500 миң сом экен туугандар. Мен атты жакындан тартып коеюн, анан Кудай кааласа келенин ортосунда көрөсүңөр туугандар. Мынакей. Аттын чатка аяктары. Аке бою канча чыйып калат? Бой 1.60 чыгат. Бой 1.60 чыйып калат дейт туугандар. Анда эмесе улак апарып сала беребиз анда. Болду. Кенага тулда кой келет. Кайсы полбанда кетти азыр. Туугандар. Байкабай калдыңар. Эйламан деп кыйкырып атат да. Үйгө кетип туруп аке. Чөптең э? Аткан бу. Салам берсин. Ошол жеңил кызым. Бардык иште жакшылык бар дейт го. Кана кайсы полбанда? Санчо полбан. Санчо мынакей. Санчор полбан, одар мынакей. Кайсы кимде кеттим? Зор одар берип койдум мынакей. Санчо полбан. Не болду? Жерге түшүп кетти же? Ат жыгылдыбы? Кана улак көтөрүлгөн экен жерден туугандар. Кайсы полбанда чыгат болду экен? Алишер полбан, аман болсун Алишер полбан. Менимче бул Алишер полбан базар койгондун Сейдигум айылынан болуш керек. Өткөндө командалык оюнда оюн көрсөтүп жүрдү. Ошо Сейдигум командасында көрдүм ошо адашпасам туугандар. Таныгандар болсо дагы жазып койгула. Сейдигумдан болсо керек. Кайсы полбан? Полбандар чабыра алгандар. Сорундан да карнамызды жогору коюп чапкандар.